kuchelewa. Tunasoma katika kitabu chetu cha Ruta sura ya 2 mstari wa 11 hadi 12. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Boazi akamjibu akamwambia, yamenioneshwa yote uliyofanyia mkwewe tangu kufa kwa mume wako, na ya kama umeacha baba yako na mama yako na nchi ya kuzaliwa kwako, na umekuja kwa watu ambao hukuwajua mbele. Bwana akulinde kazi yako na upewe zawabu nzima na Bwana Mungu wa Israeli, nchi ya mabawa, chini ya mabawa yake umekuja upate pahali pa kukimbilia. Amene. Yesu asifiwe. Acha tumwombe Mungu. Baba, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, Mungu ketie mahali pa juu, Mungu wa mbingu zote, Mungu uliyeunganisha mume na mke, tunasema tena asante na shukrani kwako kwa siku ya leo. Ulijua kwamba tutaweza kusikia neno lako kubwa. Neno lako ni kubwa, neno ambalo lilikuwa tangu vizazi na vizazi na hadi leo liko, na ile neno litaendelea hadi milele. Asante kwa nguvu zako, asante kwa uwezo, asante kwa mamlaka. Hakuna mwingine kama vile wewe, hakuna wa kuabudiwa kama vile wewe. Ndio maana tunashuka ili wewe uweze ukainuliwe. Tazama siku ya leo tunaitia ndani ya vitanga mikononi mwako. Utulinde, utuongoze na uweze kutubariki. Yote ambayo tutakaonena siku ya leo, acha wewe mwenyewe ujitwalie nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Katika uwezo wa jina lako la Yesu Kristo, tunaharibu na kusimamisha kila mpango yote ya shetani uweze kushindwa. Usitupitie Mwenyezi Mungu. Utulinde, utuongoze na uweze kutubariki. Kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ndiyo, tunajua sote teme ambayo tuko nayo ndani ya mwezi mzima hii, ambayo nasema mamukwe na mwalikazi. Mamukwe na mwalikazi. Na ile natupatia tunaweza kutembelea ndani ya kitabu kietu kia Ruta. Tuko na kitabu kia Tito, tunakuwa na kitabu kia Ruta sura ya 1 na sura ya 2. Nikiwaza walimu wetu washatuelezea mambo mingi kwa ajili ya somo hii. Na sisi tuko nakuya tu tunaongeza kidogo kidogo, tunaongeza kidogo kidogo. Basi, jua nasema kila siku neno ya Mungu inakuwa mpya. Leo neno ya Mungu inakuwa mpya, kesho neno ya Mungu inakuwa mpya. Tutatia mwalimu atatufunulia ingine, mwingine tutamtia na atatufundisha ingine, mwingine tutamtia vile neno endelea kukua ya mpya. Ndio maana unasikiaka kila siku tunakuwa nasema amina. Na ikue vile. Amina. Na ikue vile. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Amina. Hapo mwanzo Mungu akatenganisha maji na nchi kavu. Tunasema amina. Hapo mwanzo Mungu akafanya hivi. Tunasema amina. Hapo mwanzo Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tunasema amina. Huyu atakia na develope yake modeli yake gisa alipata ufunuo. Mwingine na atakia na develope yake gisa alipata ufunuo. Juu anasema kila mtu iko na gisi anafundisha na kila mtu iko na gisi anaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha Mungu atende mema kwa ajili yetu. Kikundi chetu kia wanandoa ya Mkristo, humu tunazungumzia zaidi sana kwa ajili ya ndoa. Ndoa ndio mwanzilishi wa kila kitu. Mungu aliumba mbingu na dunia. Mungu akaumba miti. Mungu akaumba milima. Mungu akaumba samaki. Mungu akaumba ndege. Vitu vikubwa vikubwa vyote Mungu akaviumba. Lakini Mungu akaona afadhali atie mtu mwenye kwa mfano yake. Mungu akaumba Adamu. Adamu akakuwa pale. Mungu akaangalia pana. Haiko bora kusema Adamu abakie yeye peke.
Mungu akaletea Adamu Eve. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Eve alifika, Adamu akafurahi juu alipata mwenzake wa kumwongelesha. Akafurahi juu maneno ya Mungu yenye alikuwa amesema muda wa miaka na miaka imetimilika. Baba yangu, mama yangu, acha nikwambie, ahadi yenye Mungu alikutiliaka muda wa miaka na miaka ni sherti itimilike. Unazaliwaka, unakomala, ahadi ya Mungu ashakatia seme huyu Jean Baptiste atakutana naka na Justine kusudi wote wawili wakuwe mwili umoja. Bwana Yesu asifiwe. Njo naonaka ahadi nakuwa ni miaka na miaka, mwaka moya, miaka mbili, miaka tano, miaka 10, 20 mpaka kisitenenezaka miaka 30, 30. Mungu anakuletea Justine. Na we jeune fille vile unazaliwa mwaka moya, 2, 3, 4 mpaka siku Mungu anakuletea Justin. Nasikia Justine na Justin. Banakuwa nazala ba Junior, banazala ba Gisline, banazala nini, banatimiza maandiko ya Mungu yenye Mungu alisemaka muzale na mujaze dunia. Bwana Yesu asifiwe. Muzae na mujaze dunia. Eske dunia ya leo hii, generation yetu kwa leo hii mu 2025 tungali natimiza ile neno kusema seme tuzae na tujaze dunia? Mugenerasio ya leo yenye tunaishi ndani, tuko tunaenda tunabrize mipango ya Mungu, tunakata mipango yote yenye Mungu alitiaka. Juu ya nini? Generasio ya leo tulishakuwa kujua mingi, tunaweza penda tujue mingi kushindia na Mungu wa mbinguni. Ndio generasio yenye tuko ndani leo. Mungu wa mbinguni atusaidie. Generasio ya leo hakuna mwanaitika esheki. Generasio ya leo kila mtu anapenda mie nipande. Ndio generasio yenye tuko ndani ya leo. Lakini generasio ya zamani ilikuwa amina. Piga jwe geuke mutoke mai, anapiga kumwamba mai natokea na kuwa amina. Me generasio ya leo hapana, sisi wote tushajua. Tunajua kila kitu. Basi na njoo naendelea kuharibisha kila kitu. Generation leo mtoto leo hawezi mfundisha. Hapana. Unasikia sasa vile mama Elizabeth alituambia kama generation leo nasema acha tufae colonie de vacances, tuanze kamata batoto kuanzia age ya miaka 8 mpaka hii miaka. Batoto wanakia mwaambia mtatufundisha nini yenye si hatujui. Tunajua kila kitu, yote tulishakaijua. Ndio generation ya leo. Me generation ya zamani ya wakati ya Ruta hapo walikuwa kanayua kama inaomba mtu afungane na mamukwe yake kusudi upate kujua. Then unakuwa ongezewa maarifa kupita nye mama yako mzazi alikufunza. Me leo si watoto ya leo tunajua mingi kushindia ba mama yetu wazazi, tunajua mingi kushinda na ba mama mkwe yetu. Mungu atusaidie. Na sheba mama mkwe wetu tunajua hatuwezi kusema seme mwalikazi yangu anaweza sema hivi kusema mimi nisikie, hapana. Sisi tunajua. Ndio generation ya leo. Ndio generation yetu sie ba mu 1900 tuko tu sawa na baba mu 2000. Meba kule ba mu 1800. Hapana. Hawezi baambia ba mu 1700. Ba mu 1500. Hapo walikuwa hawajue vile vitu vyetu kwa balikuwa bakwa kina vya matelefone, hivi vya maradio, hivi vya matelevision, hivi sijue vya ma Facebook, hivi vya ma YouTube, hivi vya ma Instagram, hivi kama njo kuzumu kama Zoom, kusha kama Zoom kama vitu gani. Generation wakati ya 1700, 1500 bila vilikuwa havikuwaki. Bilikuwa havikuwaki. Ndio ilikuwa nakutana kila mtu iko chini ya uongozi ya mwenzake. Ndio utakutana banenda au afie wa 14. Zamani bafie na wanaliwaka 14. Ataikala kwa mama mkwe yake, atazala mtoto wake wa kwanza, wa pili, wa tatu. Lakini kwa hii generation yetu ya leo, nani mwanaweza niambia mu generation leo aseme ataikala kumigulu ya mama mkwe yake, azale pale mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, mu generation ya leo? Nani mwanaweza itika? Mbele utakuwa nakutana mtoto mwiko na 14 iko kwa mama mkwe wake na wanamtilia pale nyumba na nazala batoto wake 6 iko chini ya miguu ya mama mkwe wake. Mama mkwe wake atamwambia hivi, ndio mama. Maina yake atamwambia hivi, ndio mama. Lakini generation ya leo yenye tunaishi nayo leo,
Nani atakuitiki? Kila mtu atatoka kwapo, nashie peke ba mamukwe tunaanza tayarisha batoto yetu. Unaenda kule kubukwe, fanya ange na ule mamukwe wako. Muko na sie peke kwanza tunaanza ua batoto mbele ya wakati. Hii andiko ya kusema seme enyi wanawake wazee mufunze wanawake vijana. Iko inatutimilikiako kwanza shie peke bazee ba leo. Utazala mtoto, unapenda mtoto yangu, sitaki mtoto wangu ateseke. Mtoto wangu wakakutesa, rudia hapa kwangu kunyumba. Si ashindwa kukusomesha, si ashindwa kukukulisha, si ashindwa kukufanyia nini. Tunaua batoto yetu shie peke. Utakutana mtoto iko kwabo kunyumba. We muzazi wa leo, unaenda uzia mtoto wako nguo ya $500. We muzazi wa leo uko unauzia mtoto wako nguo ya $200. We muzazi wa leo uko unauzia mtoto wako nguo ya bei chini ya $100. Sasa unauza mtoto sio, unamwanza mwele nguo ya $500, ataendaka olewa na mwanaume mwatakuwa namuzia nguo ya je. We muzazi wa leo kuna mtoto wako mnyumba, uko unamuzia biju ya $500, unamuzia shenete ya $500, uko unamuzia kilato kya kumugulu kya $100. Sasa unawaza ule mtoto ataolewa na mwanaume wa aina gani? Mungu atusaidie, mama mukwe na mwalikazi. Sasa utapenda mtoto wako akuye kwangu, aende kwa mwalikazi kwangu, eske nitaweza kumchunga? Atafika kwangu saa zingine mtoto wangu hana ile kapasite ya kusema acha nikamate $500 njo niende niuzie mtoto nguo. Munaona ile yote njo inatutesa. Utaona siku ya mariage ya mtoto wako, we muzazi unapenda ulete kado yenye itakuwa ya spesiale kushindia ya kwapo bwana. Sasa bataishi je mwa ile fwaye? Shie peke generasio ya leo tuko tunaua mafwaye za batoto yetu. Sie peke bazazi tunaua mabunyumba ya batoto yetu. Mungu atusaidie. Tuko na mfano spike nilipitikana hapa kwetu Uganda. Fia na kuyafanya mariage. Sa fia na kufanya mariage, muzazi wa fie analeta gari kadonye anapatia mtoto wake ya voiture yenye inashinda kadonye wanapatia garson. Deja mazarau inaanza. Mi nabaambia mbele ya Mungu, ile mariage balifaa kama ni siku mingi, ni miezi 6. Sa garson anasema natengia mwa ile voiture yenye balitolea ule fie anasema bakwenu balitaka nini? Bakwenu biko na nini? Muko munaona tunaua mabunyumba shie peke bazazi. Bazazi benzangu, mngoni baambie, kama uko na mtoto yako jikazi unamsomesha. Ukisha msomesha, apana kumuzia vitu ya bei kali kupita yenye atakia kutana kubunyumba. Tujikaze kwanza kwa ile s'il vous plaît. Tujikaze kwa ile kitu moya. Ile kitu moya inaharibisha mafwaye sana. Ile kitu moya inaharibisha bunyumba. Utafutana mtoto anatoka kwabo, yeye mangu yake yote anakia ni mabazerishe. Kumuguli kona kiato $100 desa, $100 desa. Akakuwa na kiato kutembelea ndani ya mwesher, iko kiato $20. Njo yake kiato ndaka nao mudushi ya $20. Sasa ule mtoto unapenda olewe na nini? Hata na olewa na presida, ni ile zile nguo tu za $500 njo manguo zeziko. Donc atenda fika mfoye takia kutana na kubakia mfoye na kubakia kwabo, hakuna difference. Mungu atusaidie shi bazazi ba leo. Wakati uko na mtoto yako kunyumba, jifunze kufundisha mtoto yako kitu ya chini. Unamwambia kubunyumba kwenye unaenda, njo bwanako njo atakupatia kitu ya special. Hata kama unakatala kumupatia ile kiato ya $200 ya $100, unakatala kumupatia biju ya shenete ya $500. Hata katala kusema haiko mtoto wako, atakuwa tu mtoto wako. So unaweza muzia tu ka ferme ka bien ka $20. Unamuzia tu ka nguo ka bien ka $20. Unamuzia tu ka kitu. Kwa msasa ataolewa anaenda fika kule, bwana yake anenda muzia sile nguo ya $100, ya 200, ya 500. Na shida ingine nyiko kushia tunazala batoto banaume nayo njoo hii. Wakati anenda oa fie, anakutana fie iko nile manguo ya $20 nini, na anaanza tukana fie, ulitoka kwenu na nini? Daire menjo nikia kufundisha kuvala siper. Ile na tujikaze tujue kukokota midomo ya batoto yetu. Tujikaze kujua kufundisha generation yetu nyinakuya nyuma.
Tujikaze kujua kubaedike. Hata kama watoto waleo banasema banajua mingi, inye niko nabambia, ile ndoa yenye lifanyika hapa kwetu Mukampala, papa napatia mtoto kama gari ilikuwa ya $100,000 ka ilikuwa ya ngapi, njo kadomi na mkupatia hii. Mwingine anakiasi na mimi nakupatia kama ni ng'ombe 40. Mwingine anakiasi na mimi nakupatia kama ni ferme mzima. Mwingine anasema na mimi nakupatia kama ni vitu gani. Tuache ile mavitu vile. Tuache. Mimi nakwambia ndoa ilibomoka. Batoto balifaa tu miezi 6. Garson atafanya hivi, fia nasikia bali kwenu kulitoka nini? Koma na ukomazike kabisa. Ikuwe ya kwanza na ya mwisho. Na mimi tangia leo mimi na wewe divorce. Na binaishia pale, tunaachana. Na fia akaenda katosha na mimba ya ule garso. Akaitosha. Kama umu muko batu bani balikuwa kwa ile ndoa, banajua yenye niko nasema. Kama biko tu umu ndani, banajua hii kitu yenye niko mimi naongea. Surtout batu kwa kwetu Magoma, Mabutembo, banajua kitu yenye niko naongea kama iko kweli. Basha divorce. Na habazali hata mtoto huyu umoya. Na fia akaenda katosha mimba. Kila mtu akaregrete, akasema afadhali ule fia angebaki hata na ile mimba basi asiitoshe. Muko nona mazarau ya mwele nivo. Si bazazi tunaua batoto wetu. Hatutimize tena neno nasema wanawake wazee wafunze wanawake vijana. Tujue kufundisha batoto. Unajua unafundisha mtoto wako, unamwambia mama, kule kwenye unaenda, njoo kwenu, njoo kwa babako, njoo kwa mamako, njoo familia yako nenda yanza. Angalia mimi nakuchunga tu muda wa 25. Mimi nakuchunga tu muda wa 20. Mimi nakuchunga tu muda wa 18. Mimi nakuchunga tu muda wa 16. Lakini kule kunaenda kusudi ueneze 50, ueneze 80. Ni kusema kule njoo taishi siku mingi kushinda gisi unaishi hapa kwangu. Na kule kwenye unaenda usiwazi kama unaenda Muraa. Kule kwenye unaenda ndio utapata mateso mingi kushindia nyiko hapa. Lakini leo tushajua tu kazi yetu si wazazi, tunatia watoto kuma interna. Akuwe mtoto wa garson iko kwa interna, akuwe mtoto wa fie iko wapi kwa interna. Kule kwa interna mtoto hana wakati ya kusema acha nijue gisi nitakontrole chambre yangu. Hana ile wakati. Acha nijue gisi nitakoropa. Hana ile wakati. Acha nijue gisi naweza funga kalanga nitie kubalabala. Mtoto hana ile wakati. Nilibambia tena humu, mimi niliwahi pata mtoto mwatoka kwa interna. Mimi namutia ku restaurant, yeye anajua tu kazi yake. Kama ataservire klia yote ile, maana anajua kazi yake ni kuleta tu chakula naitia pale, basi hajue ingine kitu. Na kama yeye unamtilia chakula kumeza, wewe peke kujaranje kia mtoshia masani. Mko naona vitu vile tunatesa batoto. Ilifo nafundisha mtoto wewe peke tia panga chakula yako, panga meza yako kwenye unataka kulia. Unaambia mtoto mbele kusema uanze kula, tia kopo yako pale ya maji ya kukunya, tia maji yako ya kukunya pale, tia kijiko yako, panga meza yako mzuri, ujiprepare kusudi sio utakula, usisimame ama usiite mtu. Mungu atusaidie si bazazi ba leo na ba jeune fille na ba jeune garçon. Mungu abasaidie kusudi tupate banye batakuwa leo barite ya kesho, tupate banye bataongoza inchi yetu ya kesho iweze kuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Me utakutana mtoto wa leo iko bitu ya ole wa mama, kitu beniko naishi hapa iko bitu kwa tuletea susi sana. Utona jeune fille iko pale hayue kufula, jeune fille iko pale hayue kurepase, jeune fille iko pale hayue hata kukoropa nyumba, hajue kukoropa nyumba. Sasa unawaza ule utambeba kwa nyumba ataenda fanya nini? Ba mama, Mungu atusaidie. Jeune fille anayua tu ilifaa la muke aingie kudushi, na niji kudushi habaendeanake kudushi ama kutoalete habaendeanake ama kukula, hakuna mwanakuliaka mutu bile tu kukula, hakuna mwanaweza kulia mutu. Hapana, ile haikuwake. Kulala usingizi hakuna mwanaweza lalia mwingine, ile hapana. Kugonjwa hakuna mwanagonjwa yaka mwingine, ile haiyakuwaka. Bandugu, tujikaze, tujue kutayarisha generation ya kesho. Tujikaze, ndio tunajua tuko na mafranka. Sasa je, mtoto kule kwa atenda roho na bwana mweko na franka?
Ama huu garso kwenye iko na kuyuku, huu mwanamke mwataleta atakuwa na franka leo na kesho? Jibu ni hapana. Tujue batoto, tujue kupatia batoto akili ya kuenda tafuta. Patia mtoto akili ende tafuta. Kamata 10,000 francs mimi nakupatia. Uende ulangule vere 2 ya kalanga. Mimi napenda vakanse iishe, hii vere 2 ya kalanga mimi nakupatia, ama vere 1 ya kalanga mimi nakupatia. Vakanse iishe, hii makuta njo kuziaka kako biki. Sawa? Kama wewe peke haulete makuta yako ya kuuza biki, sitakuongezeaka ya kae. Mama ananipatia pesa, anayua kama tauza amo biki. Mungu atusaidie. Na utaona mtoto atapiganisha mpaka kisa atapata ya kuuza biki. Leo utakutana mtoto kwenda kwa masomo, mtoto kamata $20 hii, utaikera. Mtoto kamata argent de poche hii ya $500. Mtoto kamata argent de poche hii. Ndio utakutana mtoto mshambre yake ni franka njuko kukitanda. Tunatesa batoto, hatutapata baruta. Ule bwanake atakufa, unaweza atafaa nini? Njo utakutana mtoto mwanaishi mubya vile, atakuwa mujane, hataweza kujasortir. Il faut tunaprepare batoto kukila kitu. Na shepe tunajiprepare kukila kitu. Kule kwenye unaenda, bwanako anaweza gonjwa, jua gisi utamshughulikia. Kule kunaenda, bwanako anaweza kufa, unabakia kule. Hapana kusema utarudia tena huku kwetu. Ile kitu hapana. Kule kwenye unaenda njo kwenu, usirudiake nyuma. Uende tu, uende mbele. Mungu atusaidie. Tusemeshe kweli ba papa na mama sibe tuko humu. Nani mwenye mtoto wake leo anafaa mariage, banafaa simwa, bwana nakufa, atetika mtoto wake endelee kubakia kuvukwe? Itakuwa na munipatie mtoto wangu huku, mimi nenda nidari ile shefamia, ni famia mikoshi biko wako bala. Basha laaniwa, ni famia laaniwa, ile bana laaniwa, ile famia sha laaniwa. Sio tutasema vile huko, tutasema zaidi ya ile. Ni ile tu bana laaniwa, basha laaniwa, famia mwa mchafu nini, tunaanza kondane juu kazi tutushaka jua tu ni kulaumu, ni kulaumu, ni kulaumu. Ile tunje tushaka kuwako iko jambo ya ole. Rita alitonesha mfano, bazazi yake balikufa, bwanake alikufa, akaambatana na mama mkwe wake, jana jua kwabo hakuna tena kitanda yake, kwabo hakuna tena kuatalala. Mei yetu ya leo, musitese mtoto wangu angali kidogo. Njoo unakwenda kutana watoto wa leo, mtoto kuna 30, mimi niko jeune fille ningali kimwetu. Niko mwetu mubazazi. Baba anaikala pale na jeune fille wa 30 anaikala pale. Ilishakafanyika wapi? 30 uko jeune fille. Mungu atusaidie. Bapapa tujikaze, batoto bako nenda kumafuaye mbele ya wakati. Bazazi tuache kuwa nakatalia batoto. Tulipata témoignage mu groupe yenye tuko ndani, aseme mtoto mzazi anamwambia mimi nataka uole wake tu na bwana mweko Bulaya. Jeune fille iko na bibi mwenyiko, iko na garçon mweko hapa mwenyiko nampenda, mimi bazazi banakatala. Yeye anasema mimi napenda mwenyiko hapa Mwafrika. Ule wa Bulaya mimi simjui, bali pendanaka ku Facebook. Kule kupendana kwa Facebook kidogo, bwana anakuwa anapenda atumie bibi franka. Na bakwa sema bazazi leo tunaishi kwa intere. Ile mimi nawaambia ni kweli. Tunaishi kufaida. Tunazala batoto wetu, ni maproje zetu. Basi ule mwenyiko kule Bulaya na batumia $1,000, $5,000. Banaambia mtoto hatutetika ule na huyu wa huku kwa Afrika. Saa zingine wa Afrika kwa huku anatumika kake kazi yenye anapokea kasamwa $100. Njoo nikauliza nikasema, esko ule mwenyiko Bulaya mnayua kama nafaka kazi gani? Saa zingine ni wakufagia balabala. Saa zingine ni wakuhesabia mayai, au hata wakuhesabia mayai kobi. Saa zingine ni wakufagia viwanja, saa zingine ni wakusukula tu manjanja. Mko mnaona meshe wazazi juu tunasikia tu mtoto muko iko Bulaya, ilifo mtoto naye aende kule Bulaya. Hapana. Hapana, tuache ile vitu wa vile. Haiko kitu mzuri. Mama huko unakuwa pale uko unahesabia tu kubia bien. Sie wazazi wa leo, we garso wangu ilfo ndio wewe mnyumba ya patron.
Kama vale abiko barishe, usiende ndani. Usiende, usiweke kwa maskini hata siku moja. Bale batakutesa, ba maskini batakutesa. Mungu ni wapatie. Munajua mie kwenye mimi niko na restaurant yangu. Nifasi tu kwenye kuko tu makamezi za kabambi kabambi. Imapunjingi. Sasa siku moja babose biko naikala biko naongea, banaongea biko madeba, mimi niko pale niko nasikilizaka. Bose mwa akasema munayua kuoea mnyumba ba maskini iko bien, iko raha. Mia bengine hapana vie, iko laana. Kuoea mnyumba ya banyabiko hapana frank, iko laana. Mia ule papa Mungu niambia. Sa utaoea mnyumba ba maskini, ukavaletane fiske saki moya makala. Batakuombea baraka kwa Mungu na kazi yako itafanya nini? Itaendelea mbele. Me ukaoea kunyumba barishi, ukaleta ile saki moya makala, habata kuhesabia na habata kuona kitu. Ile haiya kuwaka. Hata siku moja haiya kuwaka. Muache ile tabia vile kusema sema mwende wewe tu manyumba ya barishi. Juu mimi nikorisha niko na gari 5, niko na gari 10, ilifosa na mimi tena mtoto wangu naende wewe kule. Ama mie peke niende nichague tena kwenye kuko magari ingine 5 ama 10. Mnakuwa egali. Donc ni kutembea sawa sawa. Mie basi nishinde na mie nisishinde huyu kwa jina la Yesu Kristo. Nani mwalituambia vile? Mufurahi ilifo kukuwa mumoya wa kupanda na mumoya wa kushuka. Na tuko tunaprepare batoto wetu kwenye banaenda kule, kuko mateso kushindia huku kwenye tunatoka. Siwe tunaishi na bamama, tunasikiaka bitu mingi sana. Siwe tunaishi na ba jeune garçon, tunasikiaka bitu mingi sana. Bazazi benzangu, baba yangu na mama yangu, tufunze batoto. Unamwambia kufua, fundisha mtoto, unamwambia kubunyumba, unaitika kuolewa, kule unaenda una mateso. Unaitika kwenda kwa mateso ndio. Kule kwenye unaenda kule raha iko kidogo. Kutusemeshe kweli na mafuai za mapaster ziko na mashida. Kwenye batu wanaikala bawili, hata munasema munapendana hamwezi kosa kuolokana. Jibu ni hapana. Hata munapendana saa zingine utasahau kusema unasahau kusema hii brosada papa acha niitie hapa kwenye nakuwaka. Deja pale na mnaanza makolokano pale kwele brosada. Fujo ninaanza. Mwenyezi Mungu atusaidie. Tujue tukutayarisha batoto yetu kwa kesho. Mtoto sana olewa, unamwambia ambatana na mama mkwe wako. Mama mkwe wako wa mzuri, mama mkwe wako wa mbaya, ambatana naye. Na we mama mkwe, mwalikazi yako wa mzuri, mwalikazi yako wa mbaya, ambatana na mwalikazi wako. Umushaurie ni mtoto yako. Gisi uko na shauria bafie yako, sawa taenda kubukweli, ikalisha na ule mwalikazi yako pale. Ita bafie yako, ita na mwalikazi yako. Oh la la, Yesu Kristo alibariki ndoa. Bamama, wakati unapata unaona mwalikazi anakuja, mufamie yako, mujamaa yako, ita bafie yako, ita mwalikazi yako, baikalishe bote ni batoto yako. Baikalishe bote ni batoto yako, bashaurie. Umwambie hapa mtoto wangu, unakuya humu, unakuya mwetu, huyu bwanako mukamate kuwa baba yako. Huyu bwanako mukamate kuwa kaka yako. Huyu bwanako mukamate kuwa shemeki yako. Huyu bwanako umukamate hivi. Na wakati unakamata bwanako hivi, kama munenda tembea, mutembee pamoja. Kama mutenda kukanisa, mwende kanisa pamoja. Kama mutaikala mukanisa, muikale kukiti moya, gauche droite. Mwanamuke, we mwanaume, hapana kuanza ikala kukiti, unaacha bibi yako na ngali na simama. Ni sagisi leo unaonaka bana tuinvite ku mariage. Unaenda ku mariage, we utapenda, we mweko invite, utapenda uende vala nguo ya bei kali ya cher bakuone kupita ya bamarie. Tuache vitu vile, haiko tabia mzuri. Tuko kwanza na ile tabia sana. Unaenda kundoa, unapenda usa kundoa njoo ndio onesha kama leo ilikuwa nilivala nguo ya $500 kila mtu anione.
Tabia gani ile? Tulinatosha ile matabia vile wapi? Tuko naangalia vitu vingine kwa wazungu. Muangalie mango wanazungu wanavalaka siku ya mariage yao. Hamtonaka kisi wanajiponda kabisa. Sisi tunashikazaka. Sando amwe iko nafanyikana kuko fia mwe iko natoka Lubumbashi nda lungia Kinshasa. Bali tumanisha nguo Turki ya $800, bali tumanisha kiato ya $300. Sasa kama bwana hana kapasite ya kupata vile vitu, bitatoka wapi? Mungu nasikia. Ba papa sa munenda na mama kukanisa konyota ikalisha bibi yako. Sa munafika kukanisa, kama papa wanaanza kutafutia kiti, anza patile kiti kwanza bibi yako. Kama munaenda tembea fasi, unaenda na mwenzako, we mwenye banainvite, anza patia ule mwenye bakuinvite kiti. Ule mwenye bakuinvite bakishampa kiti, we mbali invite batakuwa oblige kukutafutia we kiti. Mimi utakutana mimi bananiinvite, mimi nakia na bainvite bangu, mimi elifo nianze ende kala banye nelukia nabo, mimi nabaacha nje. Haiko kitu mzuri, tuache ile tabia. Dimashe tulikuwa na Papa Rama mukanisa. Papa Rama, Mungu akubariki. Rama mtumishi, Mungu akubariki. Alituambia neno mwa mukanisa, anasema nani kuple nyiko umbwa nyiko bibi na bwana basimame. Bakasimama. Nani mwenye anaikala fasi mwa na bibi yake mukanisa? Mwenye anaikala bibi na bwana fasi mwa, ikaonekana kuple ine. Banye tulikuwa kanabo mukanisa dimashe batajua. Ikaonekana kuple ine. Ndio walikuwa bibi na bwana wanaikala fasi moya. Akatoshaka franka sikonaka ni ngapi, nilikuwa naikala mbali. Akasema mwende mtagabulana ya andani amo 10,000 shele. Muko munaona. Wewe utafika mukanisa unasikia haya ya kuikala fasi mwana bibi yako. Bibi naye atasikia haya ya kwenda kala fasi pembeni ya mama mkwe yake. Anasikilia mama mkwe wake haya. Njoo mama mkwe gani ule? Anasikia haya kutembea na mama mkwe wake. Ulianza kuolewa mwele familia, unajua kisi utasikia haya kutembea na mama mkwe wako. Gisi unakamata mamako mzazi na njoo kisi kamata mama mkwe wako. Ikwe mwanaume, ikwe mwanamke. Utaona garso nasikia haya kusalimia hata mama mkwe wake mbalabala. Njoo mamake na bibi yangu ule. Sasa muona anamkwepa. Mungu atusaidie sana. Iko jambo ya ole, tuachile mavitu ya vile. Utona mwalikazi hana wakati ya kufika kwa mamu kwe yake, mwalikazi bali kazi ya leo. Mwalikazi wa leo hana wakati ya kutembelea mama mkwe wake. Mwalikazi ya leo hana wakati ya kwenda angalia mama chakula kwa ilisha ama hapana, hana wakati. Mwalikazi wa leo hata mama mkwe wake anagonjwa hawezi enda muangalia kwa hospitali ubie aseme mimi ndio ndaenda chunga mamu kwangu kwa hospitali. Ase kakufe tu kule kale kamulozi. Na mama mkwe wake hana wakati ya kusema acha niende kala na mwalikazi wangu ni mchunge kwa hospitali. Musike gani ule balituleteaka. Alienda kwa ya mwele familia je ya nini? Jebe tuko tunaishi leo hii. Bile tuko tunaishi leo hii. Mungu wa mbinguni atusaidie. We mwalikazi unapasha jua mama mkwe wako anagonjwa, wewe njoo unakuwa pale tayari. Wewe njoo unakuwa kumletea chai. Mama mkwe ashakula, mamangu alishanawa, mamangu alishafaa nini? Mama, unataka tena kufanyia nini? Akubeule. Asipokubeula ule njo mama mkwe wako. Akutukane, asipokutukana ule njo mama yako. Ikue garso, ikue fie. Banduku, mie sijue banduku. Mie niko na garso mwenye nilipatia conseil. Mimi namwambia we Kiana, huyu fie wewe peke ulenda mchagua. Bali kuchaguliaka yeye? Hapana. Sasa kitu gani inaacho naona kama ufie haiko tena wabie gisi ulimuonaka? Ase mama, nilidanganyikaka kumbe. Ulidanganyikaka? Ase ndio. Na fie mama na mimi nilidanganyikaka kwenda mwa famie. Famie gani? Famia balaaniwa. Famia balaaniwa. Jua nini depuis kule kumwanzo haukujua kabisa ni famia balaaniwa, uende fasi ingine kwenye ulikuwa unajua sema hapa haiko fasi ya balaaniwa. Leo hii si wazazi. Mtoto anataka apata bwana anaanza mwambia uko naangalia kwa kenge basi kio kuloga
Mtoto sibaoneshe mtoto ufungie mtoto mshambre, bali watakulogea mtoto kisha utashangala. Mkikunzi yetu kiamkeni wa mama. Yo tulipata kile témoignage. Fia anazala mtoto, mama yake mzazi njo akie nawisha mtoto anaingia mshambre ya mukwe, mama yake na garso hana ruhusa ya kuona mtoto wa mtoto wake. Tumefunzwa na nani? Kwa nini tunaendelea kuloga mafwaye? Tunaendelea kuloga manyumba watoto yetu zisiendelee? Mamake na bwana tu ndio anakuwaka mlozi. Mamake na bibi haya kuwaka mlozi, hapana. Hakuna hata siku moja utasikia kaseme oh, mamake na bibi iko mlozi. Mamake na bwana tu ndio anakuwaka mlozi. Tuache kutarisha vitu vya vile. Haiko bien. Haiko kitu kia mzuri. Ndio maana mnasikia mnasema mama mkwe ikala na mtoto, shauria mtoto wako. Shauria bibi ya mtoto wako. Unekala navo nawaambia. Unamwambia, unaona? So unaenda kubunyumba, hapa kwenye unakia kubunyumba. Uko na bashauria wote ni bafie. Sasa munaolewa, kule kwe munaenda, mtu anatarishiaka bwana maya kunao, mtu anatarishiaka bwana hivi, mtu anafanyiaka mwanaume hivi, mtu anafanyiaka mwanaume. Donc na fie wako, na ule mwalikazi, bote bali unakuwa tena kama sasa venye unabashauria bupya. Mungu wa mbinguni atusaidie. Mungu abariki bani biko natulia maprogramu ya hii masomo mbalimbali ndani ya hii group yetu ya ndoa ya Mkristo. Vraiment hiki kundi ketu mwenye anaweza haribisha tena foyer yake juu tu shetani anasimamaka, juu tu shetani naye ni mwivu, njo shida. Haleluya, Mungu ni wa bien. Mungu aendelee kutukuzwa. Bamwalikazi tujue kuambatana na mama mukwe. Rite aliambatana na mama mukwe yake. Ruta alifungana na mama mukwe yake mkiuno. Mama mukwe kanata muachiria, anasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Nani mwanaweza enda ambia mtoto wake vile leo? Kule kwenye unaenda ambatana na mama mukwe yako, Mungu wa ule mama mukwe wako ndio atakuwa Mungu wako. Leo hii ni kusema unaenda kule kwa ile famie, ukwenda angalia bekale kama mamake na ule bwanako, kasikuna kia kugusako, kasikuna kia kwako, kale katakubomolea bunyumba, kale kama mama kale. Unasahau kama ule mtoto wako anaenda zala. Naye ile nye uko na mfundisha ndio naye batendaka mwambia kule. Batoto yetu ba leo musikie nibambie. Ile yenye uko nafanya, ikuwa mtoto mwanaume ndio niko nasema, ikuwa mtoto mwanamke, ikuwa sie ba mama mkwe. Hii tunafundisha batoto yetu na batoto yetu batendaka ivuna kule, habata kufaka kama habaya ionaka. Si mimi nabambia tena. Hakuna mtu mwatakufaka kama haya vuna Kenya alipandaka hapa. Sasa ya maana iko kututimilikia yako sie peke, isitimilikie kwa batoto yetu. Ndio kitu ya ole ile sana. Kwa jambo ya ole. Mtoto wangu siku natika bakupatia wase wenje wende songa bugali. Wenje tenda songele familia yote bugali. Mkumbuke wakati ya zamani. We jeune fille unaolewa, hata mnyumba muko 20 personnes. We pe kutenda nekala kukara ya bugali. Omota bugali ya leo ni ya mzuri ni ya muhindi. Ya zamani bugali ya muogo. We pe kutekala kukara ya 20 personnes. Utatosha 10 plats pale. Hii sani ni ya muyomba. Hii sani ni ya shangazi. Wote wanakalaka mnyumba fasi moya. Hii sani ni ya muyomba. Hii sani ni ya shangazi. Hii ni ya mama leki. Hii ni ya kaka mkubwa. Hii ni ya kaka mdogo. Hii ni ya papa. Hii hapa ndio batakula. Bajani fia batakula hii. Hivi ile masani yote unaitia. Na wewe kutamaliza kusonga unasimama unaenda servir. Na wewe kutamaliza pale utakia kula nyuma. Na kuko nyumba utafika ndani avant ukule ilifoanze sukula kwanza ile karai yenyewe ilisongea ndani bugali. Unakisha prepare mtoto kukila kitu yenye inaweza jitokeza. Mungu atusaidie sana. Kwanza sie bote tumesikia hii maneno yenye kunapitikana hapa. Mungu atuokoe. Mungu wa mbinguni atusikilie huruma kwa hii generation ya leo. Mama Chantal ninakusalimia. Shalom shalom mamangu. Mungu atusaidie. Unajua kuprepare, unaambia mtoto wako, mamangu, mtoto wangu kule kwenye unaenda. Kama unafukutana mfwaye mko kama baya kupatia mafiga.
mule mufaye muko batoto 4 5, anza kontrole kama bale batoto bote baisha kula, njo wewe utajua kukula. Kama baya kula unabauliza haukule juu ya nini? Unagonjwa, mwili haiko bi. Kama hata bale batoto bote kwe bashemeki yako, ikwe banani, bakwesa vile batoto yako, ubakaribishe, bakwe batoto yako, ubachunge, bakwe batoto yako. Giso unaweza una giso unaweza zala, bakwe batoto ba maina yako, ubakaribishe. Juu ni batoto mwonjo muyomba. Niliambia sijui kama niliambia nani, niliambia mainangu jana, bikwae, mbona mtoto wako anagonjwa yake amuona sei Mungu ede mai nilipitiwa, ntakia tu wale ni bamyombangu, takia tu basalimia, munaona. Nilikuwa na kilio, mainangu njo nakuwa kwanza kusensibilize ba mainake. Anaambia bwanake, demesha pata kilio, mujikaze kule, kila mtu alete famia yote, akasensibilize famia yote, akabakuchanisha, kila mtu akaleta na bakaleta kitu ya kuonekana sana kufamia. Haleluya, Mungu ni wa bien. Mungu ni wa bien sana. Mungu wa mbinguni atusaidie. Oh la la. Maneno ya Mungu ku bien. Acha niachie pale. Mwingine na atakia tia brick yulu ya yenye mina tia. Mungu atubariki na mchana mama kwa kila umoya, mjina la Yesu Kristo. Amen. Ndio kaka Justin, shalom. Habari asubuhi, shalom bien. Baba yangu haiko tu mfamia batajiri. Haiko tu mfamia batajiri. Na batoto yetu ba garçon. Batoto yetu ba garçon, nasikia mtoto garçon famia yabo habana kitu, habana kikyote. Mimi nasikia nakwambia mie mpaka ndendaka oya mfamia bose fulani. Mule njuma ndendaka oya mule famia bose fulani. Kisha tenda kutana garçon nafika mule famia ba bose banakuwa na mzarau. Hiyo ndio nakuwa sema mwende ita mtoto, mwende ita bwanake na dada fulani akiende tukatia kuni. Mwende ita bwanake na dada fulani akuende tufanya. Juu ya nini yeye peke alijitakia ile. Dunia ya leo hatutosheke na yenye Mungu anatupatia. Bila kwenda angalia kwanza familia yenu. Angalia babako, angalia mamako. Okay, dadangu anaolewa mfoaye yaye. Okay, huko nye mimi nenda olewa habata nizarau. Afadhali mtoto wa rish, fie wa rish, aende olewa kufamie, ye peke aende kule kufamia ya ba maskini. We garso maskini, unasema unaenda huku, unaenda wa mtoto wa famia wa rish, utakuwa unja kwenda vunja kuni. Mina kukumbuka pastere Mkenge njali tuambiaka umu. Asi unataka kutana mfamie kama ata mtoto garso wa kwanza hana kitu, habata mkonsidere. Huyu wa mwisho kade, kama iko na frank, yenja tasema neno ya mwisho. Mutafaa renyo ya famia, unasikia se mwani, mungoe baba anze kuye. Ile no tunakuwa tuko tunaua watoto nayo bandugu. Mungoe baba anze kuye. Njoo takutana na bafie nabo vile, we garso nenda jitia mfamia barish, utenda kutana. Wote nakuwa kwenda uvunja kuni, mgonjwa nakuwa pelekea mgonjwa chakula kwa hospitali, ugonjwa nakuwa kutembeza kama hata gari ya deplacement ndio peleka mtu fulani. Mungu atusikilie huruma vrema. Mungu atunyanganye. Kaka Justin, maneno kwa nguvu sana. Dunia ya leo manake inaribika. Ngambo zote, niku ngambo ya babiana yetu, niku ngambo ya bafie yetu,